ndagusuje mu mwaka wa 2021 umukinnyi w'icyamamare Lionel Messi yigeze gucagayirwa kukurusha Cristiano Ronaldo amafaranga akaba muri miliyoni 100 z'amadolari. Yano mafaranga rero ukaba uyashyize mu manyarwanda yaba miliyari 144 z'amanyarwanda, kubera ko idolari rimwe uyu munsi rivunjwa amafaranga y'u Rwanda 1440. Hari n'abakabyaga bakavuga ko Lionel Messi harusha umugore mwiza Cristiano Ronaldo, ariko se bino byose bavugaga byari byo cyangwa rimwe na rimwe hari ubwo byabaga ari ibihuha? Amakuru nk'aya ngaya urasanga kuri channel YouTube yitwa Kingdom JBTV. Ngewe yakugezaho urabizi nitwa Bonviva, wapfa kuba rakanze subscribe, ndahari kugira ngo njye nkugezaho amakuru hirya no hino abari kugenda acicikana. Ngayo nguko rero ngwa ikaze ku muyoboro mugari wa internet. Ubwo namaze rero kuguha ikaze, wowe utari wakane subscribe nawe ukaba wayikanze, reka nkwinjize mu kiganiro neza. Rero reka kugira ngo tugeranye bano bagabo babiri Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Messi, turahera mu mwaka wa 2018. Mu mwaka wa 2018 rero hari uko bagiye barutanwaho ku mafaranga mpaka kugeza uyu munsi niho tugiye kubonera umuntu uruta undi mu mafaranga, ndetse nicyo twita ubwiza. Mu mwaka wa 2018 umugabo witwa Lionel Messi yarafite umutungo ubarirwa kuri miliyoni 400 z'amadolari, mu gihe Cristiano Ronaldo nawe yarafite umutungo ubarirwa muri miliyoni 400 z'amadolari. Birumvikana ko 2018 aba bose banganyaga imitungo. Aho twari turi mu mwaka wa 2018 twabonaga ko Lionel Messi na Cristiano Ronaldo banganyaga imitungo. Mu mwaka wa 2019 rero Lionel Messi yakomeje kuguma ku mutungo we wa miliyoni 400 z'amadolari, mu gihe Cristiano Ronaldo yaje kuhita yiyongeraho miliyoni 460. Umutungo we niho wahise ugera, bishatse kuvuga ngo Lionel Messi bahise bamurushaho miliyoni 60 z'amadolari. Izi miliyoni ni nyinshi cyane, attention. Ubwo rero mu mwaka wa 2019 rero Lionel Messi Cristiano Ronaldo yahise amurusha amafaranga angana na miliyoni 60 z'amadolari, bishatse kuvuga ko yahise agira miliyoni 460 z'amadolari. Umutungo we niko wabarwaga aho ngaho yari 2019. Rero na 20 byakomeje kugorana. Muti byagenze bite rero? Mu mwaka wa 2020 umugabo Lionel Messi yakomeje kugira miliyoni 400 z'amadolari, mu gihe Cristiano Ronaldo nawe yakomeje kuguma muri mu mutungo we ubarirwa na miliyoni 460. Yakomeje kurusha Lionel Messi miliyoni 60 z'amadolari. Izi miliyoni rero ni nyinshi cyane, ni nyinshi kuruta uko we ubitekereza. Mu mwaka wa 2020 Cristiano Ronaldo yakomeje kurusha Lionel Messi. Mu mwaka wa 2021 rero aha niho byaje kugoranira. Muti byagenze bite rero? Mu mwaka wa 2021 Lionel Messi yahise sinzira yakuye amafaranga mwoka byaramwe, yahise yikuba, yahise agira miliyoni, yaravuye kuri miliyoni 400, umutungo we uhita bakaba muri miliyoni 600 z'amadolari. Bishatse kuvuga ngo Cristiano Ronaldo nawe yari yazamutse ariko ntabwo ari cyane, kuri za miliyoni 460 hahise hiyongeraho miliyoni 40, ahitagira miliyoni 500 zuzuye. Ronaldo niwe mvuga, mu gihe Lionel
Messi we yahise ava kuri miliyoni 400 z'amadolari agahita agera kuri miliyoni 600 z'amadolari. Bishatse kuvuga ko yahise yunguka mu mwaka wa 2021 miliyoni 200 z'amadolari. Bishatse kuvuga ngo rero yahise arusha Cristiano Ronaldo miliyoni 100 zose z'amadolari. Izi miliyoni 100 rero uzishyize mu mafaranga y'u Rwanda zingana na miliyari 144 miliyari 144 z'amanyarwanda. Bumve ko aya mafaranga ari menshi cyane rero. Hano Lionel Messi rero yari amaze kwemeza icyaha Cristiano Ronaldo amubwira ati icara wige, ati icara wige rwose amafaranga ndimo nyakurusha kabisa. Twihuse tujya 2022 muti byahise bigenda biterero. 2022 umugabo witwa Lionel Messi yakomeje kuguma kuri wa mutungo ubarirwa kuri miliyoni 600 z'amadolari, na Cristiano Ronaldo akomeza kuguma kuri wa mutungo we ubarirwa kuri miliyoni 500 z'amadolari. Bose bakomeje kuguma kwa ya mitungo yabo. Mu mwaka wa 2023 rero niho ibintu byaje kugoranira. Muti byagenze bite rero? Mu mwaka wa 2023 umugabo witwa Lionel Messi yahise kuri wa mutungo we warirwa kuri miliyoni 600 hahise hiyongeraho miliyoni 50 z'amadolari. Bishatse kuvuga ngo rero yahise agira miliyoni 650 z'amadolari. Mu gihe Cristiano hano yashyize umuntu mu gitebo arapfundikira, arongera arapfundikira kubera ko yahise atumbagira avuye kuri miliyoni 500 hahita hiyongeraho miliyoni 350 z'amadolari. Bishatse kuvuga ngo ahangaha yamuhaye icyo twita ikosora. Cristiano Ronaldo rero mu mwaka wa 2023 yahise akabakaba ku mutungo we ungana na miliyoni 850 z'amadolari. Mu gihe Cristiano rero Lionel Messi we yari ari ku mutungo we ubarirwa kuri miliyoni 650 z'amadolari. Bishatse kuvuga ngo rero hano bahise bamukuba iryitanu, bahise bamurusha iryitanu. Aremera nawe Ronaldo amwemeza icyo twita icyaha. Mu mwaka wa 2024 rero ibintu nanone byaje gukara. Muti byagenze bite? Mu mwaka wa 2024 rero Lionel Messi kwihangana byaje kumunanira, arakomeza arakora tinyuka ko yahise umutungo we wahise ubarirwa kuri miliyoni 850 agahita anganya na Cristiano Ronaldo kabisa. Mu mwaka wa 2024 agahita zamuka, agahita avuga ati reka nganye nawe shati, reka nganye nawe. Tutari twareba rero umutungo Cristiano Ronaldo yari afite, yari amaze kugira, yari yagize ubwoba, yari yapapye, ari kuvuga ati none umwuka byaramwe ndamugenza nte uyu mugabo ko noneho yansatiriye. Mu gihe habayeho kubara umutungo wose Cristiano Ronaldo afite muri uwo mwaka wa 2024 tubonye ko Lionel Messi yari amaze gusa naho anganye nawe, ariko ntabwo bari bakabariye imitungo Cristiano Ronaldo amaze kugira. Cristiano Ronaldo bambari imitungo basanga amaze kuzuza miliyari 1 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahita yongera asiga uyu mugabo, ariko Cristiano Ronaldo yari yamaze kugira ubwoba. Bano bagabo rero bahora bahanganye mu mutima, gusa ntabwo yasohora emotion cyangwa se ibyiyumviro bye kuba audience. Ariko muri make Cristiano Ronaldo yakomeje kurusha Lionel Messi amafaranga mu mwaka wa 2024. Mu mwaka wa 2025 rero byaje kugenda bite? Mu mwaka wa 2025 Lionel Messi nawe yahise ava kuri biza miliyoni ze, wa mutungo wabarirwaga kuri miliyoni 850 ni cyagiye bari bakimara gusinyira ama equipe yabo mashyashya. Ni nabwo amafaranga yahise azamuka yirukanka cyane. Umutungo wa Lionel Messi mu mwaka wa 2025 wahise ukabakaba muri miliyari, yahise nawe agira miliyari. Mu gihe Cristiano Ronaldo mu mwaka wa 2025 we miliyari yaramaze kuyirenza
hiyongeraho miliyoni 300. Ubwo umutungo we wanganaga na miliyari 1 y'amadolari na miliyoni 300 z'amadolari. Bishatse kuvuga ngo yaramaze kurusha uyu mugabo Lionel Messi amafaranga miliyoni 300. Mu mwaka wa 2026 rero Lionel Messi umutungo we wari umaze kubarirwa kuri miliyari 1 na miliyoni 200 z'amadolari, mu gihe Cristiano Ronaldo we umutungo we umaze kubarirwa kuri miliyari 1 na miliyoni 400 z'amadolari. Bishatse kuvuga ngo uyu munsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 reka nze ndebe neza, kuva mu mwaka wa 2023 kugeza mu mwaka wa 2026, ubwo bishatse kuvuga ngo imyaka igera muri 4 irihiritse Lionel Messi adapfundura udushumi tw'inkweto twa Cristiano Ronaldo. Twabonye ko Cristiano Ronaldo amafaranga yigeze kurushwa na Lionel Messi, amafaranga Lionel Messi yigeze kurusha Cristiano Ronaldo menshi ni miliyoni 100 z'amadolari, mu gihe Cristiano Ronaldo mu mwaka wa 2025 yarushije Lionel Messi miliyoni 300 z'amadolari. Ayo mafaranga rero ni menshi cyane, ni miliyari nyinshi z'amanyarwanda. Noneho uyu munsi mu mwaka wa 2026 Lionel Messi ararushwa amafaranga na Cristiano Ronaldo angana na miliyoni 200 z'amadolari. Aya mafaranga rero ni menshi cyane, mu gihe twabonye ko idolari rimwe rivunjwa amafaranga y'u Rwanda 1440, kandi wibuke ko miliyoni 100 z'amadolari zingana n'amafaranga y'u Rwanda miliyari 144. Ubwo bishatse kuvuga ngo ayo mafaranga ni menshi cyane, no hita kuba izindi miliyari 144. Ni amafaranga menshi cyane rero. Ubwo Lionel Messi rero aricara akiga kuri Cristiano Ronaldo mu bintu bigendanye n'ifaranga. Tugiye mu bwiza rero, no mu bwiza Cristiano Ronaldo arabanza akanikurikira, ni nawe ukunzwe kuri iyi si ya rurema. Iyo ubajije Google irakubwira iti uwibeshye umuntu ukunzwe kuri iyi si ya rurema ni Cristiano Ronaldo, nta nundi uzaza umurusha ubwiza, kubera ko yabigaragaje ku mbuga nkoranyambaga ubwo yafunguraga urukuta rwe rwa YouTube kabisa. Ubwo yafunguraga YouTube ye channel ye, bikarangira rero ahise nahabwa igihembo isaha imwe cy'umuntu rero uhise wuzuza ibisabwa byose na miliyoni nyinshi zikamureba. Ubwo rero niwe waciye agahigo kuri iyi si ya rurema. Ubwo rero ba perezida bose bazi inyuma ye mu bintu bigendanye n'abantu bakunzwe kuri iyi si ya rurema. Lionel Messi rero byibura yakabije aza ku mwanya wa 3 mu bafite abagore beza. Rero Cristiano Ronaldo barabeshyaga, arabanza nawe akanikurikira. Messi ntabwo yakoraho. Uzi icyo nkubwiye cyo, niba warakanze subscribe uzagenda umenyera ibintu byinshi kuri iyi channel YouTube. Ngiye nitwa Bonviva, ngiye ugenda ukugezaho ibiganiro byinshi ugenda ubona. Hanyuma reka nkwifurize ibihe byiza, wowe ufite amagara make, Imana igomba kugufasha kandi ukagira ubuzima bwiza. Nawe wagize ibyago ukomeze kwihangana, niko bimera kuri iyi si ya rurema. Hanyuma mbifurije ibihe byiza mwe mwese, Imana ibandebere icyoroshye.